Yaşlar yüzünü kullanmacılık degendek Adıcan aka Tonya'da, Kencaxın aka Zamira'da toylan mübarek olsun. Bəxtlik bolunlar, nəvr söyünlar, uyuladı günde toy olsun deb. 2 yaşlı atanısıға, 1000 yıllık kullanıb olmadı bir çavakçı boğan olsa. Ben hürmet mehmanlar, bugünkü toyumuzni çıraylı kutusuları bilen başlaydıgan, halkımızga to'g'ilgan, Uyg'urimizning to'yini gulchirayni chiqarayotgan İrada Su Ansambli marhamat qiling. Bugün günümüzde köklü kütleyen 2 yaş, bir yarışkan çaylı Osmanlı dinasının alına kırp oturdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem degендek salam veriş sünnet, salam kayıtmış bu perisi geldik. Kızımız hem onlara salamın verip oturdu. Her daim en büyük fertlik bulundu Osman Dinas. İş kaçan yüzüne gülüklerde sürk etmişsin. Hemisiga, şıkkınlar ilgili bir salam ve salam. Aleyküm assalam da ihmalı kat bir çavak çıkmışsa. Koymalı var kızım. Hürmetli ihmallar. Osmanlı'da olanlar, ümit amada sen benim toyumda ihmalat tök çağırdı. Sen 3 yarımda kergin 5'e geldin. Ben dedim yemiş gelsem benim toyumda ihmalat tök yerinin toyunu tönde başlayımız dedi. Ey Osman dedim, bizden Uygurlar hiç kaçan tök kemeydi. Toy saat 5:30'da başladı dedim. Oy yak dedi ben, iyi dedim. Havayı basıp koyayım dedim. Havay dedim, ipimiz dedim. Eğer saat ihmalat tök
kelse, ben birden kalmayla toy buladım. Eğer bu toy, peşyanın peşti başından olsa, bana yer elik birden koş verse deyip. Şunun ben jürgümde bir perişmani başlandı. Ya Allah, bizden Uygur saat 4-2 bilir. Birden kalmayı gitmamsam olattığını dedim. Saat 5'er mükegen Uygurlar rahmet sizlere. Bugün kalktım oluşuna, İkmirden hoş verdim. Rahmet, bu çarşaf, Kırık valla, işki açtı, cevaplardan öz ordu odar sıkmanamı satmaz hemen. Toyla mübarek olsun. Ben hazır anılsam, Uygur ayolundan kim atkan mekmanlarımız köpke. Uygur ayolundan kim atkanla bamusla kayada. Bunu hürmet mekmanla bugünkü tamakni Uygur ayolunda bir toprak ekilip bugünkü günümüz tamak yaksaptım. Şunun için hazır aldığınızda açıklı hürmet mekmanla. Дорогие друзья, сегодняшнее блюдо приготовлено из уйгуро-айольского быка. Самый дерзкий бык – это чужинский бык. Встречаем летающий тарелка светом. Сейчас разлетится по пакетам. Ахет, карает, бәрі керемет. Когда уйгур с казахом кушает ед, не знает никаких бед. Это не какой китайский бишпакет, а уйгурский казахский ед. Ед, лучше для мужчины нет. Встречаем бешбармак. Boynum bişketli Mikvalla. Rahmet. Boynum bişi çoğlağa. Tatlı göşeri kudulağa. Pütü Mikvallağa. Keyin terapi vaqagan mehmonlarga. Shuning uchun mehmonlar bugungi to'yimizni davomlashtiramiz. Дорогие друзья, под вашими бурными аплодисментами для вас выступает танцевальный ансамбль «Ирада». Мархамат qiling. Adam bu kız baktı, bal baktı. Kencaka, tatlısı günü kafe var. Bilinçli kafe ışıkımızda varımız. Ay молодец. Ya, hürmet mehmanlar karanlar. Akamla уже kelişip aldı. Tatlısı günü kafe. Yalnız mı? İşkal ala ya. Haddersiz. Haddersiz karanlar mehmanlar. Kafam çakırmadı. Akam ayak keyin. Meşet turun. Akam ayak keyin. Hürmet mehmanlar. Meşet turun, aka kapıma bir tur verir misin vaxtınız bolsa? Hürmet mehmanlar, kudunun toydan keyin körüşken vakti. Akam kudusuna uy kelgan vakti. Aka kudunuzun uysi keldiniz cümüm. İşine tak kılan ketdi. Meşet turun, meşet turun. Tak. Kim o kim? Kim bu? Kim buladı? Akam kudugu. Çabak olsun mehmanlar. Qilin, aka ish için. Oha, ishni ochdi. Qilin, xudimiz uchun ko'rishib qo'ying. Ay, молодец. Молодцы. Вечер. Endi slabo qilib Sayınız birlik, bay birlik, birlikte özümüz. Bizden onda güdürken bu kadar seni, ay bulakta gözümüz. Sayınız birlik, bay birlik, birlikte özümüz. Bizden onda güdürken bu kadar seni, ay bulakta gözümüz. Bizden onda güdürken bu kadar seni, ay bulakta gözümüz. Tutacasın Leylo. Şofka
Şırakta bırakını Büyüme tekermeydi Sen boyuna eyvan vay eyvan Hayat bayda güzel ya Yar gelmesen de kursamın karakini Yatmayla bendi ya Sen boyuna eyvan vay eyvan Hayat bayda güzel ya Yar gelmesen de kursamın karakini Yatmayla bendi ya Yar gelmesen de kursamın karakini Yatmayla bendi ya Kaça sarılmaydı Молодец! Ой, бай! Ey, молодец! Şarşamay, şarşamay, ayak kolun kalsaday, şulğunup bir beyleyin, şan çıkarıp молодец, молодец, рахмет, тәте, молодец, атыңыз кім? Фарида, тәте, молодец, енді билет кіріп кеттіңіз, абайлаңыз бірақ. Молодец! Ой, молодец! Группа поддержки Гульбостан, вы где? Dolqun, nima qilasan? Sen qayerdan do'ssan? Gastrol. O'g'il tarafmi, qiz tarafmi? Sizcha qiz tarafmi, qiz tarafmi? Qiz tarafmi. Молодец. Mana qiz tarafdan Gulbostan vaqtiga kim yengib oldi? Gulbostan tarafdan qizmi, o'g'il tarafdan Dolqunmi? На счет 3 аплодисменты Dolqun deganlar. Раз, два, три, Dolqun. Пакет, молодец, билет. Назад вообще не смотрели. Дорогие друзья, только без подсказки Харалла. Пожалуйста, поставьте данный подарок. О! Вахид, как ты думаешь, этот подарок у тебя есть или нет, или будет? Он у меня есть. О, у меня есть. И ты от кого получил этот подарок? От своего друга. А где твой друг? А ты где? Назад не смотри, Вахид молодец. Как ты думаешь, неужели этот подарок вообще не получил? Я получил. Чавак Коса Михмала, этот подарок последний раз жена тебе когда дарила? А вы что, жена его друг? Нет, я уже спросил, а жена этот подарок получила или не получила? Ты сказал, да, получила. Или она вообще не дарила этот подарок? Дарил. Когда? На день асфальта. Молодец, Чавак Михмала! Молодец! Теперь, как ты думаешь, этот подарок жена еще раз тебе когда подарит? Очень скоро. Очень скоро! И когда же? Сегодня. Сегодня! Чавак просто молодец! А сам хочешь этот подарок жене подарить? Конечно. Конечно. Ой, это нам было молчать. Молодец. Как ты думаешь, этот подарок Османа будет или есть, или был, или будет? Есть. Есть. Пока что нет. Как ты думаешь, он от кого получится подарок? От нас. Молодец. Хорошо. Оп! Duydurumdu sen, kıyalımdı
Şarkım benim, ağrım benim, ağrım benim. Hayatımda sen güzel şarkım benim. Gülüm yazıma, tühanında, nedendir kıynama, vardır kara. Gülüm yazıma,